Kudang warsa wis punika inggih Ratu Widodane pare pamiarsa sinareng sami kegelisahan wiakti titiang nyari toyang yan kudang warsa minab sampun kelintangin linggih hideh yang siwa ngemban minekadi putran idane Dewi Sri ke bawa sang mangkin minekadi anggan ide Dewi Sri sampun nyeneng Yowana saheluih kelistu ayu anggan idane Talariada yang sedana asa punika taleruning oyang titiang minekadi anggan ide hyang sedana saheluih hapekik minekadi anggan idane Mangga terdona bagus pakir duaning sampun kebawos sami mangguh keyowanan inggih hideh yang sedana taler perbawan idane sahe bagus apekit kekatonan nanging solai dut budi sakewanten ri sajroning parilaksanan idane nenten wiakti nganutin daging sastra wajine mawasana singsal parilaksanan ide hyang sedana sareng nyameh asih lulu napi mawinan parilaksanan ide hyang sedana kasinanggah dur budi riantukan ide kepitresnan
maring aren idane pemekas ide Dewi Sri. Yang siwa duka pisah. Irike laris linggih hidup buat aresiu mawasan yak tidak hating bendu pikayunan idane mi kayunin kewentenan putra nidane maka kali Rare sengeke mi kayunin kewentenane sekadi asa punike dan puasa mandana rare sanggan ide hyang batar siwa ngeke daya mangde preside mangkin mi kayunin mi nekadi putran idane napi maka tetua ide hyang batar siwa sugra pukulun tan sio swangtah mangde preside masahang minekadi okan idane sane sangkale punika sedang lulut kasemaran.